na wale ni mula binakatal na lebu ni kalau kala ni damaru takti ono na sing tamu sa waro may romutal na singa na wale wanda sa may kinda bagi waka tutubo takti ko may wana tal sosong tulio na kami dinday sa kinangununggo me da wasa Itali men da bembule nondo na pakasama me raw ni nonday wangati ko na lomani madhabu da sabar ulo apa ni benda awak kemuni na bebekani, indo na awak kita main na north, temai suli, tahu, na boleh, kelani lebu main na north tertulah sum talangan kemba, awas itu kebiaya temai teman, kena mertuang oleh semua itu mai singat tamu batike, na boleh benda tiko, bulu benda tiko, oleh tu mai Sydney. Isa suatu saat tahu sing sarai tarik kemni nama takan ikua. Dan dia besi ko talmai. Na boleh. Yo mai matching talangan namun wala mai ko na roko ko tamai gini sosong lo tu apa tak kira tu sati barau. Na boleh besar. Bili. Itu balik. Teman-teman ko memang tak jauh balik sa wili bula cungo ko sa bola mito na bimbiutan sa ututo na banggo klan ni lebusar na information binaka itiko meraw ni boleh kena tu mai kina o si bina tamban na robeng garab tu kina babai watini na kena garab tu na yau ni labo na kelati weekend na lotu na do menangau na labo sana sengan ngai indu tu na kabi kena sebab bibagarar ta itu na ngauna endang bule tu kina ya menangau na sana tiko pada takana teboro me nabuni yaungo me dakaba kina na nona inaki buni na meda ngau ni sal nona temai kenda rawai kenda tali ke bakanda sengani masu bale utiko nagangarau ni mekakuni toso iko tiko na ilabo me toso kenda tu na lewani kalu iyo ngau nenda sa toso ikina na yauni bururungo ngau tanga yo sa kaibe sutu itu sel ni ko be free kasi buli iyo dun itu na korong ni kuwa kemni marama butu ni auto iyo so na boleh besar sabulo Machi sa otina Januari Februari Machi le tubu ni song lotu satu weekend na lulu ni bitamban kelani rutu sabe boleh tu kina na tal song lotu menjotel nambak kibina ko go nambak ni takarak nambak ni toso nambak ni ngungu mutua na buguni kaya takabana klo na nondam bula menta mai wakoti tu kina na kena kadiba kena tutuk sabole non lesmai na tal teman-teman klo boleh tiko kena kau ni tutuku desigla ni ko tamai ndam boleh kita juga mereka ni tutu, berarti ngau na sale kalak. Duna boleh bina ka singin sa bawah tinggo, okey mereka bawah tel duna ngau na temai Itali, na belutak, weekend na belutak, weekend na lulu ni matu bale, na lulu ni be ngarabi na sosong lotu, saya na tampan na ngau be ngarabi kina, duna kandi na wasa tinggo, menda tu baka, tu don. Itu ni yale au rai da nambaki ruas hauti au me wase na italongo ber na youth au entitled takati ko na kaurei kango mai bici na bosa babalango commitment bala tabiau na kausara baya we ko na turangan India go portrait ta kasaranga what commitment is. Because to me, ni ona ronga ni talongo na segmanto ni pambauta, ona seng talanga ni dakaba. Don walim banga mi wa taronga ni rana. Au kala ni turang ni India ni sabu. Bale toko e bondo nambasi na airport di sabu. Me ngole daki na tubu. Beke menin sasung me buno lem ya mendalai bondo wanga kina mendang ngole tabiun
ke rau pate ke itinisani doni dambe gaya yada ni sabu-sabu nambasi sa oso. From Lambasa to sabu-sabu 1 hour, and then from sabu-sabu to Natubu o nada ni bonongo ni kua o saseng ni o Natubu e muri mai nondo tau tiko nandur lo tu mai loa ri nada ni bono what lewa kel ni wanga mai sabu-sabu e what lewa e rua talemba kana awa ve mama nambasi sa 3/4 of the way sa tasil sangai si me ndo na bonong sa ngula sangai ngere me ado ni na bonongo ado mai sabu break walai sa take off tale ke mami me sa ngol ni na airport sabu o chinesani sa wali sa mata kalelengo sa mode o yau sini mode o yau duna ka usa kai dola ta tando so tio ne wakang tu we au sa kai dola ta katal na nungu bono lo mai kina ia sa rau tena tava meida ka tu na bibisa unika au mata sara au sara tiko nambar rai bisa la kota kaya no na bondo mena turang ni india go o ko ga menda me sarang ya sa io chinesani ni samo de ko sa wati mo ngondam dan au sa sekretar menu mendam kina au sa toso mendam wala lengan toso au sa te usar ke andu mandanong gui tamba endu na yala lo badir lo mami usaba ra utamba kan o ko esa te ke sambu to boleh mo so musikel ngai bondo ndu nam basi ngon salang ger go endu ne la mos ya endu na tanga bakana tanga ni volleyball me biulis ka green turutio mena turang ni ndiongo non andambe ngabango nalingana ngo ni reidi ko tu kesenga bakan tu ni mbiu tanah tangan sangai tola me presidente ngo ne lande ba kung nambasi bango ko e bibelu sartionga me biela mode bango ko na crossbane ka bango tabula tio ko ya sengai anrang mai o salomani ko salala ko sa deep step ta ko na nunggu try and enjoy the scenery hausa kawai taki ko tio bakalib ia on the other side duna doroni biti ko sabare dia uti ume ko ni usase ni ndambi ni ngau ne lelande ba kina bango nambasi o ko bia lutu sarationga ko tia e bakaru twice I had to hook him bada hen mi kuni lutu ia doro me sanando tela ko sa duna ila ko la konrendre nungu bakasama ela ko ibio kwangu ela ko ibio la me kita biuni nada vai sengani que eu mandaya ni usabia mode na kato ya umbio tena mali oni abangu meu no yo ko senga pangandua for 2.5 hours na nunang garuno to na tanga taur toka me da basarangani ke msa ya ni eu nungu bakasama na tava chungu dona kam bimbi saranga jugo na tango kelenga bango nambasi mata ini mata yo kira wi mama sar nimbasi normally lai bira na tiguli mira sombwe mengalala me pakai na wanga buka kira inda bondo na wanga buka kuni utole bondo basi tawe moto boleh ngam memur musabi ala sarelio kira sar nalawani bondo wanga buka ya lai bira na tigumailu o ko esenga sombo ngabango nambasi kela ngabango riba satu tak sarang o ko na tangani okay usa sombo ti o eu não gai sombo talngani bango o kiro ndame bota ti o ko santo ni mekla na matangue make sense o eu sakila tu na rei ni matang but 2.5 hours ya patata na nunggu bondo bas namatana no na ficha ke sama tata sartu ngabe nungu gai sombungani bango e moto teorian lakadi mangya lakadi $1 bin lakadi
Guna bin matar. Sa boleh kita lebih yau. Oh. Sangai mata tapi yau nai lako. Au boleh sareng dua $1. Bibi na kato ya. Nalakari ni nabi na ni kambing ya. Kia sambi na kanto na tangabin. Bibi anduna na robata na paket ya. So you do your maths. Nonda ulutan nanti kunia kabini kuah. Commitment. Kaya sabi na kata indo na kamarwata, be committed. Be committed. Semani pagkatata pa nakinalilay sembe at iratamata, once you are committed to it, it will pay you off. Apply takana non tetu song luto. Nai tabi enda sa baka dola tikina kini song luto. Tabi lele dava. Be committed. Kyo binakata, me sulibi ko na baka demo, for you to be satisfied yourself. Forget about the rest. Uniklau talangan indo na kay sulibi ko sinyo da kabakino sulibi ko numingu, oy ko saramanda nga you yourself will be guilty at first. So na italano. Eu don $1 alakari, au kana to ko ware di ko etok. Right. Ruo namba siniwanga. Kele mai. Lako ike. Kele talama ya ruo na wanga mai tabi uni, mera sobu na pasindia mera lako melam base sabu. Ko na bobo ni kaki mami sing ni bilio ki mami go saut. Ko sawara ka tele ruo na wanga. Tandur. O ya usa bakara ida to kana turang. Ke mundo. Gay baka bondo ng basi merasale sumay kem sa bondo ng manga. Au saray do ko na tanga go sa salala. Tobale. Nugula ko tita biyo ni na bondo manga ya. Bi mamano ko baka sa masakaw to na kaindi ya. Tu na lesson lim. To us it's silly. Why would you go from sabu-sabu and go and sell in the tubu? Come on. Huh? Who does that? Weekend na nanda utang business eh. Oy, kung na boleh tagi sabu-sabu boleh telebukin na natamata ya. Hiyo. Uno elebukin na tamata elebukin na nilabo. Turangan ko. Hiyo salila ko tali. Kanggo lutu tambek. This is faith. Yeah? This is faith. Natawa drive tagi koya. Nugu bakasam. Ye, natamata bitu sekdio ya weekend nanda Ya redo ko mateni ka urede. Sini somo no bondo. Lako free. E free telemai. E runan dole ka hotel sumai. Kenda lago lampas na lay tabiw ni sanga bulu. Wer lang may sanga bulu. Nraw nakanda bangataka. E biyan dunan raw mbaga si biyan dunan trip. Enda Lucy, o ko wini. Ai. Ya indune yala la umbule irto diukin na darbo kina wanele no bidana mala sa odi ko ni talnongo. Induna ka rei de turang ni indiongo and the seng ni rei do kenda. You see? Nanona yao, nanona treasure. Even though it's 3 hours away, he still goes there because he's committed. Kendo to, untuk baluto nganggo. To siniawa may baluto. Tinindam. Iyo. Dato bondo mo to ka. You don't have to sell lakrimitai to come to church. No. God has blessed you already. Wada pa na itabi, wada la tabi kendo chisu na kinangarab na nono luto. Are we committed? Sangay tararaw na buna may sosobutukin na may mode bagati ko. Au sa so nangaw na tawala usareda na ganganian rin ako. Ay. Emele ni mbyan andre mumbuko yo sa rin dat sila ba abi dai. Na dumuto
toko na kaya. E via mode, au so, oh, no wonder. Keba ka me mai tumika na wanda na basi na ono bitu na kaloko, na una da besa ta mai kina na lakre kina bingo. Na bogilemu, eh? You see? That's commitment. Era mode ke ko seni mode. Dakanam lakri, dakana flower na suka na kakede because na no na goal, etiko. I batuela ni matake $200 is waiting for me there. So no no tarong. Ata menta mo ke dikina sungulo to so mikina. Ko datang ni kalau so mikina. Oh iyo, so mikina vale busara not $200. Sa so mioti. Mai kalibari hauti. Okay? Kakunda wili kana non dei tavi, kakuni rigata kana temno song solo this like a job or career in it. No. It's a privilege. It's a privilege to serve God in His church. Kemdo na young leaders ndo sa tiunggo. Ito rito tata sulot na leadership. Kema minangasi kem sa wasuka tiwa ni baka malua. Yalon dina. Be committed. Keo vina kata mo baka dengu, enanduna taka. Be committed to it. Onangay ready, you are satisfied yourself. Ena baka dengu talanga o irata mata o taka tika na bukunra. Because they know sila na mundina o masula kami na lumitay o taka na lundina laure na buwan. Tikina kelilibungo, kalau sana masih tulu Tigini rusul ketul. And whatsoever you do, do it with all your heart. Heartily. Kasabay tabi kinalingamu, kita kena nomui. Yan nabi mulai weekend na mga bumbo. Balita na lot, sing niyo tingnan sing tamu ni ko sa oti. Sengay. Doto ni alian ko na lot ni kalo ito songa. Kawalang amin dadaka weekend na this generation. Nindo te usa commit na generation go, we are setting an example to the generation to come. Yeah? Make sense? Kaya kanda te usa bang gitong-gito kenda tunggo. What do you expect from our young people? The next generation. We should be committed. Kasa bagi tabi kinanalingamu, kita ka enanomoy ngu. Yan on dituk-tuk na tinsinga tambo ni dai. Mulai kente tiko ni lakalobo na mado bombo. Ya indona sona yala sona kanda rei dan singa bandu indong mulita. Ya because na italo ni ko na turang ni India ngo ya singa bandu ni yali robia. Au sa baka buli dia usarangan na bunga na kalilip. Bula bakayango ya mo kaya apply takatal na bula bakayalo sangay tito mo de dersa. Sanita kesana masuk, ni nabi ibu kena kalau weekend yang dua, nanti lala kau nama ada bungo ni talan oleh kau ya. Kena kini boleh tamu dah sama yang boleh kina. Mada bungo sini mada ni relax, mada bungo mada ni tak tak siapa tahu. Mada ni bahkan dina nanti bungo ni tak tak. Mada talangan ni bakar rau. Taking Sabbath out ini kau bertuna children's ministry, ini apa kali? Bula tolu talanggo, do talamadaw. Au sarere tu na box non das pamphlet ni lesson ibo sa tu ya. Weekend na ililu ke ni vikalasian dua. Keba if we are committed, nimbere ni usuka ibale ni kuwa, make sure that you take your lessons for your Sabbath school for your kids in your class. Beka kuning kay girito kaya ni, oy, namundo lesson sa ungoy. Kere, mendo tala di mai. Ya say ni commitment. Au sanuita kanina bebuke na altamu ni kalo na nondo tu lako tale na do na mado bo sala do se kalale da bo da kabe na mado na buku jisu be committed to it please ke baka viere da we saraba na buana turang ni diogo $200 each day you do your maths 5 days a week na sabu-sabu tau 6 days a week na you do your maths Dinin tambe di ko yan rabu kasi to na mantana da lindi to kan yan dam nimbasi yan dan dendre sengai umunra dan umumu to. That's commitment.
na talendi Matthew 25. Koe suli wae 5, koe suli wae 2, koe suli wae 2. Only 2 were committed and they got the reward, yeah? Wada ba koe buda sa? Senga na kai tu ko bua kan mo tam kai kautan itali minus 0. When we are not committed to the Lord, that's what we get. 0. Dono de masuk. Na wale usara turangan na waka sama ke mamme bembole kina. Sa masuk ke ker no mni alo tamunga na ke kima me na bangana nungo. Me kime me alo ndina. Ena buku kali bari turanga iseng tondo nendo enda me tu ke ni ku me ka ku. Me senga ni alo ndina ba o ti kemni. Ni sama isulia na no mni mbula turang. Sulia na lube muni Yesu Kristo dua maunga. Merau kini bikema menambula merau bakal besara. Ia ngau nak muara tu kini nambula lebo ya. Ni bakal mandina te kema mena itabile lebo tabile lai. Oni buta tu kana usus ni tome kema me. Ena ni mami tu ko warai kemuni. Me madau bina ka bikema me. Nasi ni madau rawa. Na meda sing ni bakal demu tiko. O isibi ni sando rongoda ni saya bal no muni lotu me bakal dori no lomani kalo. Na te boro endau tu tiki bikema me. Sama usana kalo ni oni bi marro ina madongo. Salabati ki kemame beirna lubai kemame darbo kena ngone lewa. O irna pa pati ngone sing rarau na mula bawati. Nyoni yali na kalo. Sama sudan bori non rambula be kemuni. O irna tiko ba kemba mai ra wa kini mai dawin. Kemami sa vita tau nagi tiko non rei lakal oli semua ina madongo. Turanga ni tumberira. Ni marro ira ni umbire tiko na nomoni rasa saba. Be kemami na baro basuke ke. E ndui tu na be inren beka. Sena be challenges lala yeso ni buki kemami turanga ba lo mandina te kemami. Se tabi daba kemami na ba tabi kina songo lotu se mai vale se banuni daga. Ni ba ya lo dina te kemami kem dina kina na kalo. Na ba le sar turanga ni sar ngoda ne mami masu. Ni bo sota ne mami molumumu. Ni bo koda ne mami balbarda. Ki mami masu wa bine benak. Ene adamuni chisu me soro ke bombula.